Yes, munywano wanje urire kurungi agiye bare kandi imbere ko kweri netambara abantu bari kujya mazuma n'ikirungi munonga akusanga nokora ekintu nk'eki kandi turanguza abasayibiri ni dakika 14 uri ari Kera Media News Center kandi bari kujya mazuma icyo kora n'icamani kandi kujya nti obusinje n'uburungi kandi sime mukamaro hanga yabasakwana busesero nakorera izoba izuka ngo buri kasheshi tsakwa tujye n'imisi kwa tuyibabitwine live bitu turi tukora intekateka zo kuteka on YouTube also on Facebook and TikTok but now turi ya YouTube konka mbironka bibiri bishatu zakwangira imisi kwa tukora teka live Facebook bari ya TikTok and YouTube wasukana bagira imisi kandi bakora cyane bamanya ibintu ko kuri no bitambura oyine rama yuji kandi koko ndiyo nigira imisi nukora kandi kwereza nyere kugira ngo twine kwantu kora ibintu nigasugamba ibintu bitare mwe na bimwe nakusinga munonga ebikwana biteganisa umuntu waburizo abari ya group za WhatsApp kandi mu cyo mukora n'icamani mbani mbakundira cyo munonga ati imbera neri nuji bitu kandi zuka ngo tutekateka ningasintugamba kugira ngo ebyanga ebiteine amizi ningase bitine mizi iwe no bigamba hoki nko mwebembezi then so tugira ngo nogira ngo nikiretwa kikushanga abebembezi batari kwenda kukorera abantu babo ningasi abatezi bakaruro nogira ngo nikiretwa kikushanga batakwenda kora abatezi babo bakaruro nikimangu abakuza commentinga mu WhatsApp group ne bingi rekaza ndabuse munywano wanje Maishara we bari kwano gero miso no followinga bazo mutwara ya ku followinga ka commentingaho nicyo kiri cyamani kuko mutu yata ku followingire ni nawe cyo kitari cyamana go natari wawe ningusaba nti basikwana subscribinga likinga kandi sharinge tuje no miso no kureka tugamba bingi munonga acikwatagine nana embera ko kwene itambara umunsi yitu umbyanga bitu turebe ekintu ko kiri kitambara tsa kugira umisi kwati kwasaganya umumbera starize munazimwe umbice capital bimwe na bimwe tsa kwantu tugira umisi kwati ko mari sukutigatari gamwe na gamwe mutakaje mu program just to focusing arubirizi kuko kugira nyoni nkunda arubirizi munonga cyo kora mbani gira umisi no kurega ni focusing munonga arubirizi kugira mbasikwane nkora kintu kigambaho kandi ko mwana owarubiriza ku rwarubirizi turembera ko kwene itambara kurunje munonga but izuka ngo atwine mission 2026 omukuru Robert munywano wanje ayabenakora radio ningaso munyamakuru mutayi wanje we bari kwano gero mission kwasaganya kane mbera nimbani janti nchirungi munonga okwasaganya kane mbera we bari kwano gero kitekateko cyo kwenda kwesimbaho abakitagwenda kibaso kwa kitambara kurunje mission mukama sikwana chikwera mu mugisa yes aninjirangu okwiragura kwanje uko ranga kampango mu kisane cyo kandi yateka omukarejo ne beru nuje munonga boyo no etaka kuteganisa ningasi utakaje no misoka no gero tukana ko kagaye na iragura okwiragura ko nukuyikiriza okwiragura ko nukuyikiriza ayes kandi zuka munyano wanje cyo nukwana kora n'ikintu cyonka wanura abana bawe ningasi abanyamakuru abakwenda gukora intern yes cyo tukine tukora intern aha aba intern tubantu bakira tukwategerana na mass communication and journalism ntwanje misoka tubikora kandi turi mu rembo rwambara ikindi cya kabiri anura ko gisomana wawe akwategerana na practicals songa za camera video editing songa zikwategerana n'ibyamahuri graphics designing ebyona ntwanje turi misoka kandi tubikora kikuru kora kwa sokano tsango muri Kera Media News Center ahantu yo mu rembo rwambara muri Kakoba tukuba turi kandi turi alliance no turi kikuru ko kwikaho burangwe imbere asokwane itambara kurunje omisho deno wasokwane utera kurunje ekintu nikiza ambassador bose abanyamakuru batayibanje abantu abarusadi za Kata Oman Saudi Arabia imo bari baterekeye mazobane bakunda kimwe kugira ngo muri mugize munonga koreka ngo umutekaho ihanga kandi kujya no misho no korekana kwasaganya embera but now munchiza ndamusaba imbizibona aba district ya Rubirizi abakozero muga muhango abakozero mu muhango korango district ya Jeno misugane korakorana hamura nabo abaremerwe kubana bisha obohereza umbantu kandi abagenzero mu miso kana bagira ngo nibaza kubana bacikora konka kikaremwa kora kikaremwa kora reno kibagambaho batareka gumana bazoku bahuna webuza umutukare yagamba challenge ya ngasikara yagambira insubi zawe muri the time muri zakiri orebeke ngo waje no miso no korekana ukora ebyo byenyine ebiyabasa kuba naje no miso kana akora kina kugambira nabari wawe umuti yagambira ayakugambira katokoza kari muri sori yawe
ubwo nari umutu wawe kuko wari yangu utakwasa kwa nagambera mango gutara umutu wawe icyo bintu kimanya yes icyo nico cy'urungi twaje no misho se yaringa a linkage then tugamba ibintu bingi o subscribing tugamba ibintu bingi liking tugamba ibintu bingi commenting aho rene naniwe ubasukwa no je no misho ukureka numanya imbere ko kweri netambara kurunki munongest okay yesterday ngambira mizga kabukwiri ndangara n'abantu abakubona abonetsebwa ibura rya mizi nakusinga munongo mbere bo musana rwanga akaba yambaye aberuze kisarra cyabo ninga se bisarra biri kuka ombire bo musana no sange kisarra cyo kinukira kimwe okuje tukonka abantu aba kwera namazima nabagwaho konka iwe utakwenda kujya no minsi no kwa no kugira nti abantu aba nabagwaho kandi utakwenda kumanya nkiyo mwebembizi kujya tunyire kwa nimpikayo nkaza kubarambura just noza yuzire kusaba karuru okumwahuru nako rubano bo akoma utakorana no kumanya ikiri kimwe kwa gikora cy'ikitambara kunjo miso oyebuza iwari nasaba karuru to kwenda kujya no miso no korekana umanya boka abantu bakabukwiri wagwana waza kusaba karuru nuba wakoma to kwasagaruka usubagarukayo uze kusaba kanda karuru bati kujya nti umanya ye aho kuza kurambura abantu bo bakabukwira ndangara n'ibyo kabine byo torira bakoresaga mizi mabi uta uti ekizibuni kimwe cyonka orugudo nuro kuteganisa ato yebuza orugudo runugira ngo nuro kuteganisa to gwanda kuza kari kwazo ko nuze mbiru bakaruru okuronda karuru dena bagambira nti imbere rene nje kubona itabuka ninga senje imbere abantu bakabukino beje kubana batunga ubuhereza bubi uze kuza kugira utikana manyamanya utikana manyembero utikana manya bikimanya ki reka tuyesotinge tubo mu ntogo tubo mu ntomwe tureke mutumanya ibizo by'abantu bakabukwiri bine bisarra bibiri buri tsara kikaciro nayikondo nakora tekikora una rebo kadeti Benjamin Buturu no yabira gitire bone semanti kadeti nkoko wabe watanchiro go mugogwe go gukora nayikondo ezo ibiri garuka yose bazimarire yes abantu bane bageno misukana barundana bonka bataka bakabukwiri kugira ngo bageno misukana bakibone beyokora nayikondo zabo bwanyuma yo kurinda abebembezi bakabura bwanyuma yo kurinda abebembezi bakabura nuko samu kugira ngo basukana bakora kintu beyokora barunda rundane owa 10 owa 2 owa 5 ageno misukana akora kintu rundana ubundi bakakora nayikondo ya wika wasanga ngo muntu waburizo na rundanira kandi yo mwebembezi uri yawo ayakwasukwana basa kurobinga aine emukutuma hangu yakwasa kutambuza kaza kurobinga kafuna sent okombekera abantu agwa mizi just na kantu kachi nayikondo jizuka nene ndari payer every year kwa wirakire mukuru Nicholas na firi yo katunje bakabiye n'abazungu babo bakokatamana no bazayi bagera bagakora bambi ago amiza bakakora nayikondo je yakunifi kukati uyebuze abantu bakakwenko reno babona tubobo nkwabo turi abantu abakuturanya kasozi kicwamba ni banywa mizi gebyagana ni batomu kisara cya champeo izuka ngo araka arwaki umwanya muringwaho naruka kuri rugurashuma aza hansi amara kutanga mizi asibatemba baramu rugendoro champeo Stramba nugwamize kuba kutaha kuko cyamaruza gumano yitorura umucyanga utuniza kubereza mizi marungiza kora kikarukikana nakiri ugabima mwana mura kutubuka sakore ikintu cya mize cyo ababimbize mukesa sire mukirugeho yesterday umuntu magira ati kutakwenda gamba project ya Honorable John Tosi Gentamuhira nayo buza Honorable John Tosi Gentamuhira project ejo iya kigabiro ya National Water project ejo ya National Water but zakusema Honorable John Tosi Gentamuhira yes webare kurobinga webare kubatwera because ninzuka ngo akasasoro sente ezatwire pipe zo kutembea kuri ruguru ya sente akaziteka yezu uri musabuka denka nkabona video nzinezo yasuba yakwata yaronda abantu yabatwera abantu bakabakabazira ngo mwine kubana mutimbe mufreje a project ya nankeje ya kigabiro batimbe mufreje den ko batimbe mufreje kurabo mataka gabo
de nabo yabatweraho yabo yabasanga jati mukwata akasera nawe yakwata mpanda yakora ki nawe yahingaho storage nza kujya bakora nje bahereze akwana mbana mugenda mbine ye waza YouTube no busakinga no busangayo wareba storage nizikora tine na story ya nakeje baba natimba awara nakeje wana tere kibare cyo munyanzi biraho wanuza kwikawa yifaho icyo munyanzi bire zikora tine then ko yagezo miso yes byakora mizi batekamo aburi mu mutwe na yayesunga abanyakosozi bamanywa ati amizi ga champion baza gesasira plani zo kugira ngo ngaza kuswa gasume gagene batiza Rwanda aro ubundi project ejo yambona no kuyamba ngo gatemena na kabukwiri bakuyamizi gankai agachi gabiro project ni ya national water but honorable akatwera no manyo kutwera kugira ngo tutwere abantu barakwe kufuna pipe bagure pipe nikicyana ko gica Muhammad Katote cyakozere na keji katera kuri abari imbuga akabatwera pipe amizo akarachi bagarabyamo nikirungi honorable bari warogera umusino kano kore kintu eco ekitwebuza amizi agakigabiro abo akigata kwenda kuronkingwa kandi gairize kubana gazachi nigaza omutanka tujye turinzire time ya karuru tubone utwagaronkinga tubone kumanya ngo ati n'utwagaronkinga umukira ako baninde yangu still nani ngambona na manager wa national water by then bakozere project ejo akajya yagira ati amiziga gakigabiro bakabatatiremu pampe gampampinga konka buri kimwe cyona kikacha kuza gukora cyabasha kwantizama konkaniza na reba ngo mu system bamaze kubona bateka pump ega pumpinga kandi ntekateka kugira ngo hata abantu nibakorosaga mizago today nagamba no mukashesha ndikuza kuza live nanyira ko batero nanira ko kujyana recording ko kare jantikandrek yangira ngo agamizo agasaje abantu bose bakona bakora kino baganywa gaherize kwana gapampinga ngazo mutanka ekirinzire kugapampinga niki nazo kurango na nyirakuterana nasumu ya yo mukuru wa PR wa national utakumbuza nsongejo bitu nasange simu itakoze ki nasange simu itano kwenda kumanya amizago agakigabiro wagwane sharing link ejo kiteko mu group sezindi tuburu group zona ngo zaro bizinzo zirimo sharing goteko mu group zindi tubasukwa tugera ku njo misho tukitere tuno kukitera tukamanya imbere nko kwene kora kiko kwene itambura nimba nchwachiri kirungi oguyagera kaza kusoma commentage twice Evalice yaja to good morning Ramadan nice for the talk bambi even here in Rumuri Paris Kichwamba sub county we don't have a water echo kiri cyanje echo ogogo ni TV UG yagira ati we shall vote for cadet abantu baza rikatambura mpora yes watera kadeta karuti twayanga but intwenda umuntu akufokasinga ahansonga y'abantu baburijo sharing linkage abaru muri nabo bayezaho nabo binekizibu mubanze no yabatwarira aho musenta no yabatwarira amizi ko kagana bano izikwa ngo batambara nago bintu cyane no batambara urugendo ruringwa nibatambara kuruga kuri ruguru basuma kuri Rwanda aro kuza kutaha mizi ninga basuma kuri ya nyanza kuza kutaha mizi ini Rubirizi district arumwe nyanza zikwikasatu nejo kokakare kuri abere ntaka bicengere okabobuza umuntu tukonkashi ekikoreka abantu batakutunga mizi kantu nenyanza niki ngo gapampinga gatembiye ruguru ngo banjiza yakikora twayibuza amasiniza mbanziza yine government yite kwasa kukikora local government yaro bite kwasa kukikora ingudu zonka zo ziremere tizikwasa kugena umusoro kwarekana kwa cyo nizikorwa kare mukwate sente murebe de financial ya mujengo hate saye abantu ko kuba kwenda mizi reka twate sente zirizaniza nakuzangudo tureke mutwaso kwanzu zika mizi abantu batunga mizi nugwa magara ntwasa kutambara kubiko katwina mizi marungi
nitwasa kutambura kubikoka tuine ikintu kirungi tukora ngo hakiri isaji twakora a kintu eki twasa kwatira n'umusino kwara tukwasaganya ari eki ensonga ya kigabiro agamizago onyenda kutera PRO wa national water angambire abo acaga imizi ga kigabiro koko yabatira map bakugira ngo ngaza kuruga kigabiro gasumbe gaze kicwamba garuge kicwamba gambuke gaze rumuri garuge rumuri gaze kabukwiri garuge kabukwiri basaplying na nabandi ako bakine mizawo basukana bakora kino batunga amiza kugira ngo tanka eriya kashozi neza ko nekora kine eshoma eki twakitekaho abantu abaturabe sunjiraga mizi bakwenda kunywaga mizi ne bari bangwa mizi gari mu tanka kuko tumukwenda gabahereza ekizibu niki muri nzire Yesu amaze yarugo mu iguru muri nzire rwanga amaze yiza abone ko barajya nkuhereza abantu amizi ninga murize kujya mutayika campaign mbone kurekoraga mizi naso kibasa gukora reka tugarinde paka turinda abantu bamaze bakora iki abantu barajane de tubone kureka ngo tugarekora tugatekaho njangwa tubundi ningamba tumuri numuhura kubi muri muje kandi gayo gumanya wagwana manya bici reka tuyikiriza ngo tumengwa mizi abantu babanyaruguru bitaga mizi abantu babanyaruguru bitaga mizi abantu bakaterana benda mizi abantu bambugana benda mizi abantu banakeje bakisarune benda mizi abantu bakuri nakeje bahita buto sima kuna sana none batamizi gana keje no batabayizo no batakuri umugera ako nende wono nahari nibaza cyambura no bataha kanyara abantu bakanyara ni benda mizi wasangwe biceke byona tibine mizi imagine iwe nkiyo teka ki wasanga biceke bitine mizi iwe nkiyo gira nguniki uriyo mwebembezi nchaka no kuzoti mupaka ruru akano bazaka kwereza wakafuni utamburi icyo nsonga nagirugaho konkiyo mutezi wakaruru ari natera karuru iyo muteza wakaruru saheje akuronda abebembeza bose mukwana bakwebembera akanuko kiri kweno kwana ukora ki akanuko kiri kweno kwana uweza reka kuguza karuru kawe reka kuguza karuru kawe no kugena umusoko no kuguza karuru kawe bitakarura ko kuwaguza nubo waguza magara gawe nubo waguza ihangari yawe yerezo muntu akaruru utamuhira sente mujeti ni ngendo nkore kintu eki deni nchakareza kugambire ateki na neki ombintu byense tukonde bintu ombintu byense cyamane cyo kubanza namagara oboye namizi go kunywa oboye nebyo kuriya oboye nembazi baze wanu uriya kuronji tokorora rwara nubuta kutambura umunankeje tukatwasa kubiyekora tubitwara mu katari kuko tube twina amagara go kwekora ibintu ebyo first health ebyamagara wazwa irwaro kasanga ambulance ikakutwara wazwa irwaro kasanga o imbera kuko netambere kakutwara tukamuhebwa Charity hello Ramadan thanks for your program we bari kusima mukama wanje sharinga subscribing tubasukwaje n'umunsi uko subscribing tufuna amani tufuna amagara kandi tureka ngo twaje n'umunsi nuko tukore kintu tukwereza batoro tukora program mwezi mwe bari kusima n'ensima amasimu bagututera cyo kujenta ati kwa kuri ngo nokufa uri akaja umuhinda akaja ati duniya ni kana juna he nsikoko kugisanga nuko simukwano gitwaza kun fayakun reka kibiko kucancenda kuba taro mutakuza kwangara imyaka igana ahansi igura taro kuza mutakuza kwangara imyaka magana 2 ndubona kuferi izoba nyonkanyo kajotarama yatukabya reka tumwite tumutero butwanenga si tumutege tufe akwa nichimanya namara kufankaza kwa heri kuko mayengo arondi zorama kuza kwiza akuza kandi kore bikusinge byanje aka rubizi kata kwasa kumanya ngo intwasa kufuna barama kaba abana b'abanyamakuru ne bijya basomere Mascom and Mascom konko basomere Mascom tabako bikora nibatina gamba kuko kito cyakuhangirwe nutoka gukora ki nutoka kuchikora
yesterday mwana jati ndi blogger na jantoke intindi journalist na jantoke a blogger and journalist binyahuri journalist nakora ki blogger nakora ki cyamurema ngubuza gogo yes timu kadete mujebare timu John Tosje mujebare timu David Katurebe mujebare ikimukora ni cyamana bona abo ni banywana banje inose ko urebera honorable John Tosje hati nyowe ni munywano wanje namanya namangu ndirama nose ko urebera kadete hatiya kuko kadete ni munywano wanje kandi kinkura kadete ne kintu kimwe kadete kata kumusupporting last time nkata kumusupporting ivuko na this time je kumusupporting konka ni making ashobora kureka ngo nagambe kintu cyakozire this time tinyino kusupporting ako last time kachukora na supporting honorable John Tosje ntamuhira nafana mu challenges nyingi konka ari utwe tinyino kusupporting independent ko munyamahuri nyine gamba cha John ki yakora nyine gamba cha David ki yakora nyine gamba cha kadete ki yakora ati kadete karare sera ambulance ibiri akazitekaho ukaza kuri umuntu najati last ninga sebu yabakiri obu yabakiri parameter kana akora ki ikibuzi tusime kwa no kibuze echo obu yabari yakiri nyuma parameter ubundi arobi yamusobera kata ketegereze bonda kata kakuzire kambe ko nakigamba kuko this time narangwa abantu nibitago buherezo obwe yabaretera ambulance mu kisimo mujeti mwebare webare honorable kadete kuturetera ambulance akoneza kutuyamba iwaro nazumira ambulance ejo nchakare niyo razo kuzayirwara bakajati imbere yabakubi munonga bintu kuteko mu ambulance bakakutwara ayanagizumira tureke kuchiteka mu feeling ukora umuntu nagamba ambulance ntosumuko nagamba ambulance abo kitakwenda kuzigamba nyine kuzigamba na n'umuntu hasa kachimanya ambulance ayirwara ziriyo kandi bintu kwani bakora ki district local government kali bakwatumara bakaza kwakira ambulance bakazitwara yesterday bazitwara district basi mubaciye amanero 5 baguba songorire basima azi bakaza kugira utikana manyango ambulance tusome kwa nuzigambo iyo niyo kuba ryo muisi niyo kubata kuendeza bunyaruguru niyo kuba ori mbone kizibu ecyabunyarugur wasanga nujango ambulance ngo kadeta kuza kureta ambulance dikamaze tumeze musi umukuru kaguba songorire Sylvester governor yes chairman LC5 toko na mteraho chairman yesebo utako na mteraho manyine kwakora ryo muntu wanje kandi cyanjye kine cyawe akuba uri muntu akuzire kandi obukuzire icyo kubanza niyo muntu bino rwanisa enguzi kuko kwa bino gamba mazimo kurwanisa enguzi batarika kutera amacumu mutiba kwendo kigambo namazimo ukigamba corruption ya bunyaruguru kandi tayiseme kwa na kigamba mbere sajo rya mukutugwa KR Media News Center live and clear chairman twenda otura nogize kureka ngo nogamba kikwatagena na nsonga ya mizi ga kabukwira abantu bakabikwira bamukobora banana na mizi nka district in planish ati twine plan ibiri ka district yes emwe no kugira ngo turaheze gukora aga rutoto ubwo tukoresa sente zikorwa mu Ministry of Water and Development yes tuzabura kabukwira kuba design design ibireze wenyine twine design ya kabukwire na design ya munyonyi so konka priority akaba munyonyi wakiri bine yibakwiye utwizi abakabukwire bari kubi so design ejo kwerawe twazo ministry wakatwa pap funding akarwe atakaho todo mtakuze cyakuba rutoto twikirerwe mitago then tuze ukora akakabukwiri akanora twatwara na meizaga niturigira na population yabantu rutoto babere bari abantu bengi abatine meizi yes kongato bwo tugayikize rwe mitago ati twaza kora design mu next financial year inyanza gukora agakabukwiri yes yesebo icyo twachura kuka tukatushagire na national water
nabo bagakora so abarabanze kutunga sente. Okay, bari munonga chairman wente ya Katara macho tukwetera ngo niyo wa man kano eno goma tajira mutayija. Yego nimo murabikore aba mahurire. Sasa kubigamba. Then ansonge yana kejaga miziga kigabiro oginaho idea yona. Amiziga kigabiro nikakorwa national water. Yes. Hati tanks za wire. Basigire ukenda kutema mfreji okutumbya runkaza utoa na kuri sana kechi kuri kichwamba iguru nakakanye n'abakoma. Na nigamba na manager agira ngo leta twine plan ngo kizimbe cha district kuturaheze tugareta kizimba kuba nayibu kukira kizimbe cyitu. Okay. Ozo twine plan ndijo yo kujya mu cyabere cyango tubasagura amatanka tukume tugapumpinga gazayiburu okusavinga bills. Yes. Yes ebo. Okay, webare bito webare no kombe ko nyaruzu abantu bagambere bakoreze sente je marire nzu yitweji usigara ukambera ngo twatangiye kucikiramu ukachingambara baza onyete na no na kejo mu kanso ndizera kurato basikuwa ni kwata amahore ga nayi ko podru muyungane kira kanso hora yitwini nichironje mazima webare kugira nche gate kanungi akale sebo karusebe ku chairman webare kutujwekera amani kumugambero birizinga ambassador wito muri mbaraga kari no jirangu iwale nareba ezaye jago basongorire nibe nani bagambira nti umuntu no muteresimu umutomeza abura kucimanya ngo uri no kora ki uri no za kugamba no kandi wo muntu akusobora ago basongora Sylvester no muntu ari kusobora kasa aba bahurire mwachura. Yes, aba bahurire makora ki mwachura mwe bari kwana mugero miso no korekana mutu following bitana kugira ngo cyantegana samukace light yantegana samukace nda light mo yarugaho ko kaka tugendera right edge because side ni bandi yo munzu ni bandi yo mu studio kandi tuba takwenda kugera konka koko na agent chairman nagundi wa national to chairman wona just ya tugambero cyo kugira nti amizi gaziremu konka bari baza kuteka mu pipe kusumya kai na karagara konka nkoko nagamona na manager former manager wa national water we agira ngo amizi gagire abantu basukwana bakora kina banywa kukani ntekateka ngo project ejo embera just turinzira karuru kugira ngo twaze mu campaign babone ko bakora ki babone ko bagaronkinga konko of course njangu echo twakimanyo kandi twamanyi bere kuko ni tambura tuturarenge wa nchakari nsagamba point ndizo niza kuronda district engineer wa Rubirizi Bruce mutere direct sim tumuconnecting tumbuze kana na katano atugambire aho tsakwenda kuri mihanda then turebe inkokucho n'ikitambara but reka tugamba abintu bikwa bikozerwe omukuru agubasongorera Sylvester izo mbe naci bagambira nti no muntu agirizo gukora kandi yagize kurwanisa corruption no muntu atakwasa kujanuza kumutwara ekituga ngo afuno ngo muntu afune merimo kuko abantu ntibakimwangira bari yabaye ne bariya corruption ngasabe ne bakira kugira eco nkigamba ari David Katurebe kuko akwatira abana akabatwara kubashomesha akabereza basari utusime ko no gamba David Katurebe why kana rero nakikora kuko ayambere kuko anesere byemizano bazo byemizano bikabitarimo tukatune mutimu ya na mitiya chukwa neza ya Jonathan ya Honorable John Twesje ntamuhira ejo timu ejo tukatu jini kuka iza nibebiri yokwe aza some message jogo mukuru yagira ati abantu ba Rwandaro nabone banywa ebyagana bya kaberebere bayizawe kuri hansi bwenu binokora futunga mizi marungi kandi batera karuru nakusinga munongo akatera nabatera karuru ya katera Grace Kesande bataringa ya yasobe asima Grace Kesande bakujya n'imisuka nakora kina bayiriza bu drum ubere Grace Kesande umuti yakoreza ka drum kamizi kugira ngo abo kugira ngo ine byaga no nyamunongo byagana bwenu katufune aka drum ore kamizi obasukwa no gero n'imisuka nakora kino yiriza abantu baburizo nkiba kiri kirungi
cyo cy'urucyo munonga cyo kiri fantastic. Subscribing kandi liking. Abari ya Facebook anytime basa kushitana nchakari. Abari ya Facebook mukore ki esayo nasoka tujemisho tukubakora live Facebook, TikTok and YouTube. Kokaje nzako antifocusinga munonga Facebook na YouTube. Tubaso kwantu jenumiso kandi tukora kitumanye birungi. Abana bari yoko Saudi Arabia mu bagambiro ki burkaseso twatu ni program ya Rama nana gambu mchanga cyanya. Abari ko hera bari zakata abantu bona mu bagambiro kujya ntubakimanye. Urinke jwaje bugana sharing. Tirarenga hanuya njya kujya nti musibe kurungi obusinje tsakwa tugama cyakara kintu cyengudo ebyamizi tsakwa tuvuga mpaka tsakubigama mpaka kuurira abo bitumanye ngo embera abo akeneye tambura awacha bemezi batakwenda gukora. Then this week on Friday ninga Saturday niza kuba ndi mu Rubirizi to making song to ateko talk show. Niza kora nkokora niza kurunda abantu abera basukubana nyetaho. Niza kwa nibagambe kujya nti tuneho gutuneho gutaza kuza gukora talk show ejo niza kugiranga tugire ngo ebiro bituna biti tuneho go nanogo butsa kurunda talk show tugiteka wa summit zo mu kiganiro twa tuzana nkeje champion ninga si kabukwiri tukano twaganira mizago ninga tukaza kuri nyira kuzombi cyeke bya hanse birukubi de n'abantu bagambo bwanga ibiro sikwane tambara kurungi obusinje sibe kurungi reka tuzakora kandi mwe barikora mu gihe musuka mu